makonete mwetu wake elokwitwa Winnie Odinga na indi ninguthangi kuelesea nikiwitwe ni reincarnate kana okethia indi asia yetu ena mituo ibwa tayethi yake. Tusise no yethangu ya The Daily Nation uthio wethangu wandikitwe The War Within na indi ni kau ula umilile ti kau kana nibethitwe be onangusa nisio ile inakusiwe itina we anniversary yetwa iwe kuenga likonisia Mombasa kumana na mauneni kibathukanio amwe mema Winnie Odinga na indi mavu wangi manenga ni twende ni wethangu yini mavu makonetie kisomo na indi kuituka kana report ile na nenga niwe yonanya kana 87,000 ni ghost learners kana inde wea manigwa alama yethitwe maino capitation ni silikali lakini maiko exist na kuya the report yona nyanika na kwena 87,000 na inde ebe movo wangi maandikitwe kana meithanguni ya The Daily Nation movo maandikitwe the free connect ilanda kesi ya polisi na muno situka sibaya Wilson Airport mabisa ma polisi methitwe maitumia na inde situka kana sina mauvaluku tinzeo cia kwithiwa ikua andu movo wangi maandikitwe thanguni makonete transport kana ukui ni kana maelete mundu alita kwithiwa akikuwa ni kamota ningutha kuelesea movo wangi manenganitwe nthini wethangu yoni mabo makonete food crisis kana indi mubea wa Food and Agriculture Organization no lawa World Food Program nthini wa access amaundu mali ubandi ya Kenya nimekuona nyakana nthi ya Kenya ni toma kwitheki kumbilwa ni muo wale mbeyange movo makonete business ni mundu mwe ukutwika kana aebi ndane ya Moi kana President ula wa tene kwitwa President Moi na ndi kwitwa kana ebindane yu ya ni wosie malon maingi na bengi ni ukie kumutabia kana group ya bengi kwitwa KCB group movoasu no methila ithanguni ye ya The Daily Nation tusise ithangu ya keli ya The Daily Nation mambe kunengana nelange wana kuya flying coffins na ndi kuelesea nene na kuya kuna report ikuona nyakana mobisa kana police choppers ndekaila mobisa ma police muno makuwa wana sio ndini wa National Police Service kuya ngalikoni sia Wilson Airport yena a sorry state kana endi sioneka sometimes there wa itena ndisi kadani kwa mausiwe itasiawa kana whether they fit kukua andu na ende niona nete kadani nenganete an example ya incident imwe ile nethiwe kuyanga likoni sia Chesongoch kuya account ni ya Elgeyo Marakwet ibindani lako na ina rescue mission kana ila mobisa ma polisi manatata ku rescue andu alama na tumbikiwe ni muthanga na yetuka kana ndekesu yetwa MI 5Y SFA yetuka na kundu na tuiye na iwethia lift nena freely ye land rescue andu na pia yukila wethia ye na mathina na ende kiucha konya chaete concern ya kwethi wandeke isusi ya mawisa ma polisi then wa National Police Service ende ni sialeta kwethwa sisiwa monono ndwa kwethwa kindu kiuni kiandamaini ya effectiveness kana ende kwethwa uthukumi wandeke isu utewa kwikika twe mabo makonete mobisa ma polisi ithangu ni ya keli niona nite kana bene la recruitment kwetha itwaiwe muthanani wa umundi na ende akenya makili ma Kenya umundi metha my hope kujoin mubiosu wa police service over 427 kana kwa kube isese ilando mekwetha mayosa ni wa umundi ni 427 nde ya Kenya yonde wosa ni wambe ya saa ile ukathela mwendoni wa saa 11 na ende kutuka kana person candidates kanala mebo mindete koso medwa maisi webe na traditional physical na medical examination nisio kusiwa sisiwa ni the recruitment officers kanala medwa ende maimo sanya thangu ni ya katatu ende ni mwa mokenetie maundu makwani na ende makonetie mitwano twe thangu ni oyu ya katatu ende ni mwa makonetie NTSA na ende ni kulilie andu na muno aka nikenda wethie indi ila makuitwo ni tumota maikuikala na side imwe na samala maingi ni wona mundu mukani wekalila kamota na mau ele menga likoni imwe pakonetwe visa ya mundu mukwaba
mundu mukosu akuitwa ni Kamota ena kana kake mundu akamota asietimbe na baka katika kaiwa kana kukumwe kwingalikwe kula kunge kwingalikwe lakini mundu mukana ake akuitwe tina mawonde mengalikoni imwe na ndi kuituka kana sitting position isu na itone kwete mbanga nundu akwithiwa ayelesia bena manager no kwitwa wa NTSA kuyangalikoni sia South Nyanza etwa Adan Ado asekada ebe kindu kita wa physics COG ne asia ethiwa mundu sunu kwikalasia itengalikoni imwe withila ona pio lo mukwite na Kamota ewate balanced enough na keka no wikala kumwe na ngalikwe na kula kunge ngalikwe no indi withe na Kamota ne kathi nesa undu violate so makulia ila ukwito ni Kamota make sure kana indi awekala in the right position uteke kwikala mao meli masitengalikoni imwe tikila niliedangune yuyingi bena internal tensions ende ni movoma connect ula kau kana ende minenango yethiwe ndini wa chama cha ODM na ende betwe the war within ko ne kau wendewe andini wa chama cha ODM na ende kukandikwa silent Raila Oburu family rivalries na ende kuituka kana ndini wa ile celebration ina atoiwe ko ya Mombasa weekend ende pe maundu momelile ndini wa maundu kana ndini wa celebration isu kuituka kana pena conflict ila yethiwe katika wa Winnie Odinga ula ni mwetu wa Raila Odinga ula umelile na kukulia publicly the competence kana indi akulili ango usu akwitwa Oburu Odinga yani ata kwitha ainewa a lead chama cha ODM na indi atuikuituka kana on Friday akuli aise kana unnamed party leaders anem kala alato nenda kuwete sitwayo indi ni mabangite kuta chama cha ODM na kila chambewe ni yake mwakani wangilile na itano na indi asa kwao yukitongo yuni yango usu akwitwa Oburu Odinga ingi no kulilie ala manenge to kuungamia ilangwatanio ya ODM na UDA mena capacity ya kuungamia ngwatanio su kwa kubya quality ala manenge to mwana wa kuungamia the broad based government mena capacity kana ni mea nesie kuungamia na indi ainena ICA the broad based relationship kana ngwatanio isu ya serikali ya broad based ni complicated ndi kuelekanesa na yasia alama ende na kumanage oyu are they capable ni matoetie nundu wa kwithiwa ithe yake ulani Raila Odinga nowe eweka utona kumanage serikali ya broad based na ende no demand here no kulile muvia wa National Delegates Convention NDC unenge a member ma ODM vina wako decide no lawa ni takwithiwa akiungamia relationship anangwata ni Yesu ya ODM na UDA na ende kendo kiu kimwiki yendini wa chopping block mundu Odinga Dr. Odinga mundu wakwithiwa ona itina wakwithiwa a confirm yeta we leader ni National Government Council 13th na kwa ende Winnie kulia alama nengeto mwana wa kuungamia serikali ya broad based ni mea niye na akasekana mundula in a position kuungamia serikali ya broad based no idhe yake na ndi kindu kini kiti mububwa no muno ndini wa chama kiu cha ODM nundu akwithia be alama enda kwikala ndini wa serikali ya broad based na be alama kwenda kuma kana mekale auto ndini wa ODM na ndi asune mundu amwe alama ethiwe maende kuunga likoni ya UDA kada ila adversary ya ku Mombasa tukila nilie idhanguni yuya katano ni muvoma konete pia Gachagua ulani Democracy for Citizens Party leader eto Rigathi Gachagua na ende ni wendie kuya Mbere North kana kilioni mbunge cha Mbere North na ende avau kana evita humiliate President William Ruto na anyanya emake ndine wasakwani munene munini ulatwete wa November 2027 by elections na indi easia kana ena panabe na mubango wende na kubangwa wakwisa koya kura isu nikenda mafeve kana indi monese chendi
kwa UDA candidate ula ungametwe ngalikoni isusia Mbeere North ende ainena na enendi ngalikoni sia Kanyombora na Ishiara shopping center kana masokwasu alamendini wa county ya Embu. Gachagua aise kana weno kwitha akikambu kuya Mbeere North mpaka ila candidate usua Democratic Party ukwetwa ta Newton Kariuki ukasinda the by elections na inde no thingile ile kwa sia kana ona bai intimidation kana na abothiwa ata bai kindu kikesa utuma inde ata ende sia kilo bangite wendi wake ni kubali cha candidate wa UDA na inde ayosa kana ola mokilite wa Democratic Party ayosa kibila wathanda tu Cecily Mbarile na keola ni UDA chairperson ni waise kana Gachagua no bangite ku violate kana kwete nduthi ndeni warale isusi yake wendesie na ende asa kana UDA ne demand ye kana ne ise Gachagua abetwe piu ku campaign kisione kiu ayasa kana DCP kana chama kila cha kiotongo etie keina candidate na pia kiae so sign wa accord of conduct ni IEBC. Okay, Cecily Mbarile wengine waise kana aina ni yako ya Ishiara police station wa dhanda to ni waise kana aise IEBC ni alete kulikilela kindu kina kuikidha kana Gachagua ndana etikilua kutwa yesia campaign siake ndini wa Mbeere North aise kana UDA ni kwithiwa ekimanda disqualification ya DP candidate thewa Gachagua no ku campaign etha Gachagua no kwenda campaign kuya ende alea kilo kutoba ni IEBC kiu kiso tuma ende badamena disqualification ya the DP candidate Mundwe Kariuki. However Gachagua isi onabeku ende ya no campaign bio campaign ya candidate usuwa DP ayase kana ngale pai opposition onemwe kana etona kutuma ende ali akwende ya ku campaign kana kutuma mundusu wa DP kana candidate usu wa Democracy Party utosa kivila aise kana aine ise I have come here to close all the hotels of Dr. Ruto and ensure that is united kana chama cha UDA kana candidate wa UDA ndanosa kivila kiu aende ndei weka atianite na Wiper leader Mundwe Kalonzo Musyoka akatiana na DAPK leader Eugene Wamalwa na ulowa National Assembly Speaker Justin Muturi na ulona Embu Senator Leni Kivuti pia na the former deputy president okay Gachagua no tabise Ruto kanae kinduki ta Mbeere North ti kinduki laisi inde nikisa kwete a tough political duel anenie ndeto mbingi na ende awalame nake tamundu wa Malwa aise kana he has failed President William Ruto no valokiti ya Kenya na ni wailete kwenuka ni lasima enuke nake Muturi no tulile Muturi President Ruto na anyanya emake nundu wa kutata kuimpose kana ende kunenga aikali Mbeere North the wrong kana popular unpopular leader mundu tesikane na kumanenga candidate usu wa UDA na Kalonzo inena ni waise ile mbeta ya Mbeere North ikane wandai ya muno the ya Kenya they were the government candidate kana mundu la ungamitwe ni UDA akabaluka kuosa kibila kiu mabwasu no medile danguni ya katano tukila nilia danguni ya dhandatu no moboni na unengelelia makonetia ODM na indi no usio ukasisio kilenda ni na kuelesia ndiko kube President William Ruto no wisio bikambokani isusi ko ya Mombasa na ende we ainena I say I am not just a guest but a son of ODM ainena I say I am very proud that today being the president of Kenya kana ena kiducha kutania kadondu akwethiwa umundi president wa nthi ya Kenya eona mei yake kuya ODM na bai mundu utono mubetangabo asendu toma kwandika story ya William Ruto uto recognize kana what just an ODM member but ni a founder member kumaanisha kana ila ODM ya Mbeya I part of Kenduki na ende asia alikanga mono asai you are asking me to come back home
am I not home already? And also mukolia indi asyoke kana wethe ngwata nesu ya ODM ya UDA na ODM ni asyoke dia musi asa we ODM musi already ende movo asu no methile thangune ya tano ithangune ya monza ni moboni no nengelelia makonete the 87,000 ghost learners drain indi ila etwekite kana ndini wa kunengane capitation ya school amanyewe amata exist yani 87,000 na indi manekiwe kana keki noki after school kwa verification na yatuka kana besi lina nengana wa ni 1 billion kwa ghost learners movwasu no medila thangone ya monza ithangune ya nana ko kube indi ni mama connect undu ndia Kenya kana ni maundu meba matona utuma indi ndia Kenya yithiwa na nzambinge kindu cha mbe nundu akwitha bena climatic change kindu cha kele bena conflict kana makauma ingi maende na kindu cha katatu bena economic pressures kana kwitha indi ndia Kenya itena maundu itena mbeso undu vailite na tusise katu niketha ngoye kasoletwe okay nitasioma okay nona be chuma kimwe na chuma kiu kisolete sungwa ndini tisi chake yone tene sungwa UCNS lakini baote isungwa yundi nene yitwe ni sino ye nambaka tukili ne yo okay na be na isa mwingi sibwa ndisi kana ne nyundi ne sadiketo division lakini tu asisa ODM kiyoni tona yesawa lakini in the real picture ODM imeoza iko na vitu ndani okay the thango ya the Daily Nation oko kubena rosisi ya thango ya the Standard nene na kueleza kana udhiwe thango yo andikitwe Raila reincarnate na indi kumaanisha kana mundu mukono kwitwa Winnie Odinga indi no nabikie ndini mboke sisi naende weko yanga likonesi ya Mombasa na indi mundu maende ye ngalikoni isu na kielelo kimwe cha kuship a party ila yithitwa yi split kana jimba ni ku nundu wa kwithiwa bena competing camps kana andu abaundi ni mena intentions tofauti tuseme na wetha ngune ya Kelly na josoleto yaite like father like daughter Winnie joins fray for Raila political empire odo na kuelezea eto kana they are eloquent straight talking na a student of our father's political school of politics kana kumaanisha kana atutanite nethe yake even the way unena anena straight to the point na ende tuka kana malama ingi no somete maundu ma uteti kwisilethe yake na ende ekwituka kana ebinda ye some ODM members maende na kumusukumia kana ku warm up to her kumona kana kila wende ise nikindu kisio others believe ange maende na kuikia kana ni non starter kana ende ne mundu stressa ulika kuendesa kila chambewa ni mundu mavosu makonete like father like daughter no methe thanguni ya katatu thanguni ya katatu ya Kelly ya katatu no mama makonete o wena ende yandikitwa Winnie's Fingers board calls Parks debate on ODM's future. Nende na kwa kana nuke ukulia kibila kimunengie Oburu Odinga ena capability ena capacity lead. Na ende owaine na aise ana esi mundu lotona kuungamia ngwatanyo ya ODM na UDA no ithe yake ne thake ni wetiwe. Okay, thangunde oyo ya katatu ko kubi benda Taifa Gas nende kutoka koti the high court ni nengie aliwe kana mwanya kamba nusuwe Tanzania ukitwa wa liquefied petroleum gas okay vande ya Kenya wende sema utadi ya mayo na ende kutoka na benda 16 billion storage facility yeko yanga likone asia Mombasa tusise thangune ya kana ikonete amaundu masha na ende kutoka kana alimo nisema utu manane na makasema ikwenda kuma mubango ni 1 minute menda meka lebo 1 minute matoto wangalikoni sia sha lakini oyu the government nisi kana alimo mumengalikoni sia minute na sha na ya madha kunenga ne improved benefits na ende kutoka kana concerns sia alimo pia no kindu chende na onena ni sia maina nesi about kuwa kana bibe na legal gaps na ende mekulia insurance yukwitwa ya sha ni kwithiwa itona ku roll smoothly kana meambeyo kusanisia na key benefits kwenda outpatient cover lama na iba wa shilingi ngili yana uyu mongelilo me wa shilingi 150,000 pena higher kana highest earners mana iba wa 375,000 or uni mongelilo sio ke 450,000 pena inpatient cover
nenga wa shilingi 750,000 oyu menengwa 1 million na ende bena benefits ingi tasia dental mana nenga wa 35,000 oyu menengwa 45,000 penda optical mana nenga 45 ne mabato mabike 60 na ende ya mweso bena last expenses nisema ina weta nesieba mana nenga wa ingili manele oyu nibikie ngili mana atatu ilango ne yakata no maba makonete mauteti ma ODM. Okay, na ende leaders amwene mambe ye kwa accuse Ruto nundu wako mabata otondo linako elesya Cecily Mbarire ni waise kanai thiwa Gachagua no kuthiu campaign kuyanga likonesa mbere north kana camp wa undu aite ku camp ende bauno batona kwitha disqualification ya candidate wa DP otondo nani Gachagua we yumite kumukwata kwoko na ende juni ma motola mote Ruto nundu wako aima block kwithia mayo sukume ya mundu la mekwasa lilikana maise kana Gachagua aise no kuona be kura itona kuywa nikenda mafeve candidate wa UDA asinde Gachagua aise kiuki itone kana by any kind of intimidation kana na abu they wata sukume ya kwikithia kana Newton Kariuki olani wa Democratic Party ni wasinda kevela king ya mweso nikanda kunenga tu nikomo the president Ruto na kene umilile defend government's education na health program na indi ainena no insist kana niwathingilile kana maundu ma uiti na wima wa mwene ndi na kisomo ni maende ya nesa baadhi ya Kenya na hizo ya kana serikali ni yikiye mibango myailu kuikile kana siana sionde ndini wa Kenya just like any other part okay ni maso mundu violate semena nukunshiwa kana kila mumandiwa ni wakwata kisomo kila chailete aina na maundu ma uiti nukuli ya Kenya methe maende kwiyendikithia nthini wa SHA na ende pia akolia health facilities kana masivitali methe makiregister Kenya ila mathi kuitwa na ende yasa kana previously medical insurance inaye ya andwala kana natila wandu la meuthukuma endi umundi ni ya kila mkenya wonde na yasa endi nobody wants to be sick kana bai mundu kwenda kwetha MO it is by bad luck na endi yasa we want to make every citizen has an access to health tusise na watu ni kaidhangu ye kasoletwe okay kasoletwe sungwa na sungwa yuyi kwetu ni mundu apindelelie isungo yandikitwe ODM na kuwako kuko andikitwe internal wrangles na indi ni maundu wala maende ndini wa chama cha ODM betikilie nimi nikulilie ukunikiliwa mathangu vau nundu munditi na mweni na tithati nena nesia maundu makonetie uteti wandhi ya Kenya na maendeleo ndukathi vasa saa 3 siatiala okay saa ile siatilika ndatika 5 ni mweni